Digitalni omladinski centar Gradske biblioteke u Novom Sadu je nova integralna jedinica, ali i zaseban organizacioni segment biblioteke. To je strateški projekat s obzirom da je deo strategije održivog razvoja grada Novog Sada, odnosno kreativne kulturne politike u gradu. To je vrlo kvalitetan projekat s obzirom da obuhvata digitalizovanu građu, diseminaciju te građe i svakako pruža mogućnost za razvoj digitalnog materijala i naučnih dostignuća i naravno svakako tehničkih tehnoloških procesa. Digitalni centar je nov kvalitet u pružanju usluga u Novom Sadu. Grad je ovim centrom dobio nove resurse u oblasti kulture, odnosno u okviru biblioteke kao institucije kulture koje je grad Novi Sad osnivač. Korisnici svih struktura, prvenstveno mladi do 30 godina koji su ciljna grupa korisnika biblioteke, imaju nov kvalitet usluga koji im pruža kompletnu dostupnost informacijama i digitalnom materijalu, ali istovremeno i diseminaciju tog istog materijala, obezbeđuje vidljivost na daljinu i svakako sveukupnu dostupnost. Ovaj projekat, s obzirom da prati razvoj društva, savremene tokove, sve zahteve savremenog doba, on je u skladu sa strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji i kao takav je potpuno opravdao otvaranje i svoje postojanje. Koncept rada Digitalnog omladinskog centra je vrlo detaljan i zahtevan jer obuhvata sve segmente koje su pokrivene i kulturom i obrazovanjem u gradu. Najvažnije je svakako segment digitalizacije, pri čemu se digitalizuje ne samo bibliotečka građa, već i sadržaj i programi po selektivnom principu. Sledeći je naravno edukativno-obrazovni segment, zabavno, kreativni, rekreativni i onaj što je najinteresantniji za mlade, to je segment lične kreativnosti, individualnih ideja, saradnje, timskog rada i učešća u kreiranju sadržaja u Digitalnom omladinskom centru. Digitalni omladinski centar je počeo sa radom juna meseca prošle godine i ovo je moment kada sumiramo rezultate koji su ostvareni do danas. U centru su zaposleni stručni mladi bibliotekari, obrazovani ljudi, širokih kompetencija i usavršenih veština. Kompletnu podršku za rad ovog centra je pružio grad Novi Sad, a određenu podršku, pogotovo za angažovanje ljudskih resursa, pružilo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Ovaj video materijal ima za cilj da prikaže i sumira sve rezultate koje je Digitalni omladinski centar ostvario do danas i upravo stručni bibliotekari koji u njemu rade će predstaviti svaki segment rada ovog centra. Naša priča počela je 10. juna 2020. godine kada je svečano otvoreno novo odeljenje Gradske biblioteke u Novom Sadu, Digitalni omladinski centar, centar digitalne građe i kreativnog stvaralaštva mladih, popularno DOC, projekta realizovanog u okviru Strategije održivog razvoja grada Novog Sada. Mladi su naši korisnici i saradnici, a DOC doživljavaju kao mesto okupljanja, informisanja, učenja, ali i kao centar kulturnih događaja, mesto zabave i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Interijer DOC-a je savremenog izgleda i opremljen je tako da pomogne mladima da osete da je biblioteka prijemčivo mesto za njih. Multimedijalni prostor DOC-a sastoji se od multifunkcionalne sale sa interaktivnim displejem, računarske učionice, radionice, učionice za digitalizaciju i infopulta sa referensnom literaturom. Naš centar je mesto kulturnog života mladih, prostor za rad i organizovanje događaja kao što su radionice, online radionice, tribine, književni programi, koncerti, izložbe i drugo. Kreativne ideje mladih doprinele su razvoju programa rada ovog centra. Razgovarajući sa mladima, anketirajući i osluškujući njihove potrebe,
organizovan je i program rada samog centra. Programske aktivnosti u DOC-u se kontinuirano razvijaju, kao i usluge za mlade. Sadržaji koje organizujemo i nudimo podudaraju se sa sadržajima koji su u centru interesovanja mladih Novosađana. Kod mladih je izražena jaka potreba za vizuelnim i interaktivnim izražavanjem, tako da sve aktivnosti, manifestacije, programi u biblioteci mogu i moraju ubrzo biti ispraćeni i prikazani i na društvenim mrežama. Zaposleni u DOC-u su se stoga posvetili kreiranju i razvijanju savremenih digitalnih sadržaja, kao što su kvizovi, audio i vizualni materijali i drugo, koji su se pokazali kao neophodni u vreme mera za suzbijanje pandemije. Mladi danas potragu za potrebnim i korisnim informacijama započinju na internet stranicama ili društvenim mrežama. Iz tog razloga otvoren je Instagram profil DOC-a, a sva dešavanja i novine su ispraćene na Facebook stranici biblioteke. Počeo od 2009. godine, Gradska biblioteka u Novom Sadu sistematski i kontinuirano obavlja proces digitalizacije štampane građe koja pripada kulturnom nasleđu Republike Srbije. Te godine odvojena su sredstva za uređaje koji će se koristiti prilikom procesa digitalizacije, jedan skener i 2 fotoaparata. Uz pomoć sredstava Ministarstva kulture 2010. godine kupljen je i potreban softver. Ovakav skroman, ali dosledan početak omogućio je Gradskoj biblioteci u Novom Sadu budući razvoj nekoliko važnih aspekata bibliotečke delatnosti. Da krene putem informacione ere, gde bibliotečka građa postaje dostupna udaljenom korisniku i njegovim mnogobrojnim potrebama. Naučnim, kulturnim, informativnim. Da kontinuirano unapređuje proces čuvanja, zaštite i promovisanja bibliotečkog fonda, što je od posebne važnosti za fond zavičajne zbirke. I na kraju, imajući sada već 10-godišnje iskustvo u organizaciji i radu na digitalizaciji, koje se neprestano nadograđuje novim znanjem i tehnologijama, biblioteka stvara nove sadržaje i uvodi nove usluge, a time dobija i nove korisnike. Proces digitalizacije bibliotečkog fonda je definisan zakonima i pravilnicima Ministarstva kulture Republike Srbije. Prioritet u digitalizaciji imaju publikacije koje pripadaju kulturnoj baštini Republike Srbije. Gradska biblioteka u Novom Sadu raspolaže ovom vrstom publikacija u okviru fondova svoje zavičajne zbirke, gde se radi na procesu kontinuirane nabavke, obrade, čuvanja i ustupanja na korišćenje ovakvog materijala. Fond zavičajne zbirke se sastoji od 316 primeraka stare i retke knjige, 1500 naslova periodike, 716 primeraka razglednica, 86 portreta i 526 fotografija. Donedavno proces digitalizacije kulturne baštine koja se nalazi u fondovima biblioteke rađen je u prostorijama zavičajne zbirke. Godine 2020. u junu mesecu biblioteka je dobila novi ogranak sa odgovarajućim prostorom i savremenom opremom. Digitalni omladinski centar, projekat Gradske biblioteke u Novom Sadu, u potpunosti podržan finansijski od strane Skupštine grada Novog Sada, postaje novo čvorište gde savremene tehnologije i okrenutost ka mladima predstavljaju još jedan u nizu puteva razvoja biblioteke. Zahvaljujući podršci grada, enterijer centra je u potpunosti opremljen i prilagođen savremenim tehničko-tehnološkim potrebama. Digitalni omladinski centar posjeduje sopstveni server za smeštaj digitalne građe, specijalizovane skenere i potreban softver. Ovakvom organizacijom biblioteka je sebi obezbedila da budući proces digitalizacije kulturne baštine bude sistematizovan i standardizovan u skladu sa potrebama savremenog vremena i zahtevima korisnika. Rezultat svih aktivnosti na procesu digitalizacije je veća dostupnost materijala i usluga istraživačima, studentima, institucijama kulture i nauke, građanima. Zbog toga, Digitalni omladinski centar kao rezultat usmeravanja resursa grada Novog Sada i Gradske biblioteke u Novom Sadu ka procesu digitalizacije ima sve potrebne uslove da bogati fond biblioteke pripremi i predstavi građanima na savremen i funkcionalan način. Nastavak rada na digitalizaciji podrazumeva i saradnju sa drugim institucijama. Trenutno Gradska biblioteka u Novom Sadu u partnerstvu sa Bibliotekom Matice Srpske i Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković iz Beograda radi na popunjavanju portala pretraživa.srb, gde se nalaze stari srpski časopisi i novine.
Biblioteka na ovom projektu do danas učestvuje objavljivanjem 2 naslova, Ženski svet i Srpski pčelar. S obzirom da proces digitalizacije ne podrazumeva samo obradu materijala, već i uvođenje digitalnih usluga u mnoge druge oblasti bibliotečkog poslovanja, Gradska biblioteka u Novom Sadu planira dalji razvoj i informatizaciju svoje delatnosti. Naši korisnici, srednjoškolci i studenti su aktivni učesnici u kreiranju kulturnih sadržaja. Multifunkcionalna sala predstavlja i malu scenu za dramske prikaze, prostor gde su organizovane mnogobrojne izložbe, koncerti, promocije i drugi događaji kojima afirmišemo stvaralaštvo mladih autora i umetnika. Vladimir Pištalo, vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije i jedan od naših najznačajnijih i najprevođenijih književnika, posetio je Gradsku biblioteku u Novom Sadu. Bibliotekari Digitalnog omladinskog centra su se posvetili kreiranju i razvijanju savremenih digitalnih sadržaja primjenom novih tehnologija. Jedna od takvih aktivnosti u Digitalnom omladinskom centru, koja je pokrenuta početkom ove godine, jeste značajni jubilej. Odeljenja naše biblioteke imaju tradiciju da kroz izložbe obeleže značajne godišnjice rođenja i smrti pisaca i drugih značajnih ličnosti u kulturi. Od ove godine osmišljeno je da značajne godišnjice rođenja i smrti pisaca, književnika, umetnika i drugih bitnih jubileja u Digitalnom omladinskom centru budu obeležene na način koji je danas prijemčiviji mladima i svim korisnicima interneta, u formi kraćih videozapisa koji sadrže manje poznate i zanimljive biografske činjenice, podatke o životu i o opusu značajnih ličnosti, prvenstveno pisaca, a potom i umetnika. Akcenat nam je na autorima čije je stvaralaštvo i delatnost značajna za mlade. Posebna pažnja usmerena je na obeležavanje domaćih jubileja i stvaralaštvo novosadskih književnika i kulturnih delatnika. Obeležavanje jubileja ima za cilj da svaka generacija bude upoznata sa životom i delom velikana, bitnih kako za svetsku, tako i za domaću književnost, i podsjeća korisnike Gradske biblioteke da naša ustanova posvećuje posebnu pažnju kulturi sećanja, izdvajajući ličnosti, dela i događaje koji se ne smeju zaboraviti. Kroz ovaj serijal kratkih edukativnih videozapisa mladi se podstiču na odgovorniji pristup prema zavičajnoj, nacionalnoj i svetskoj kulturnoj baštini. Prikupljen i odabran materijal o životu i delu književnika i umetnika montiran je i uređen u formi kratkog videa osmišljenog modernom dizajnu, kao prijemčivom online formatu
koji se potom postavlja na YouTube kanal Gradske biblioteke u Novom Sadu. Prvi jubilej u vezi je sa 200-godišnjicom od rođenja Šarla Bodlera. Zatim smo obeležili 200-godišnjicu rođenja Đorđa Natoševića, a obeležene su i 2 jubileja vezana za život i dela Zaharija Orfelina. Kreiran je i videomaterijal za jubilej 7 vekova od smrti slavnog pesnika Dantea. Svakako, najznačajniji jubilej koji će biti obeležen u ovom formatu ove godine jeste 200 godina od rođenja Dostojevskog i 140 godina od njegove smrti. Kroz dinamične aktivnosti pružamo mladima mogućnost da uče, vežbaju i steknu nove veštine i razvijaju svoje talente. Trudimo se da im pružimo kvalitetne programe neformalnog obrazovanja kroz raznovrsne aktivnosti, radionice, modele vršnjačke edukacije, jezičke i kompjuterske kurseve. Pesničke radionice, radionice kreativnog pisanja poezije u Digitalnom omladinskom centru vodi Rastko Lončar, profesor književnosti i osnivač portala poenta.net. Na radionicama učestvuju mladi pesnici koji kroz kreativne vežbe pod vođstvom mentora razvijaju svoj talenat, razmenjuju mišljenja i svoje radove sa drugim polaznicima. Koleginica Sanja Arbutina iz ogranka strane knjige Anica Savić-Rebac držala je besplatan kurs učenja grčkog jezika u prostorijama Digitalnog omladinskog centra. Ove godine, u okviru saradnje Instituta Konfucije i biblioteke, organizovano je održavanje besplatnog kursa početnog nivoa kineskog jezika za srednjoškolce i studente. Časove drži lektor kineskog jezika, a nastava se odvija online putem Zoom aplikacije. Na godišnjem stručno-naučnom skupu Zajednice matičnih biblioteka Srbije, Biblionet, koji je održan u Vranju prošle godine, bibliotekari Gradske biblioteke u Novom Sadu predstavljali su biblioteku radom pod nazivom Saradnjom do nove paradigme, postignuća i nov kvalitet u poslovanju Gradske biblioteke u Novom Sadu. Centralna tema naučnog skupa, čiji je cilj razmena iskustava i znanja koji doprinose usavršavanju zaposlenih, bila je saradnja i partnerstva, kreiranje nove zajedničke vizije za biblioteke. Bibliotekari DOC-a pohađaju seminare koji koriste u razvijanju digitalnih veština i rad sa mladima, kao što je obuka za bibliotekare na temu francuskog stripa. Organizovali smo i obuku zaposlenih, koja je podrazumevala obuku o besplatnim programima, online platformama i aplikacijama za izradu multimedijalnih sadržaja, slikovnog, audio i video materijala. Prateći interesovanje i navike mladih, pokrenut je podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu, koji će kroz ovu jedinstvenu formu govoriti o književnosti s osvrtom na književnu teoriju, istoriju i pop kulturu. Podcast je sjajan način da biblioteka prevaziđe lokalne okvire, proširi mrežu korisnika i sadržaj učini dostupnim osobama koji nisu u mogućnosti da prisustvuju programima u prostorijama centra. U pitanju je auditivni medij u digitalnoj formi, čija popularnost raste, posebno među mladima. Po svojim karakteristikama najpribližniji je radiju, ali za razliku od tradicionalnog radija, koji je teritorijalno i vremenski ograničen, podcast je savremeni radio na internetu koji je vrlo prilagodljiv. U vremenu u kojem životni stil društva zahteva od medija mogućnost konzumiranja sadržaja na odloženo, podcast dobija veliku prednost nad tradicionalnim radijom. Vrlo je jednostavan i dostupan svima. Mogućnost premotavanja, neograničenog broja preslušavanja i odsutnost reklama dodatno doprinose njegovoj popularnosti. Ovakav format nudi novi vid slobode u komunikaciji i prenošenju znanja, omogućava diverzitet u mišljenju i razmjenu ideja na mnogo slobodnijem nivou nego u pisanoj formi, poput magazina ili stručnog časopisa. Prva epizoda podcasta je postavljena na YouTube kanal Gradske biblioteke u Novom Sadu 29. aprila 2021. godine i podeljena je na društvenim mrežama i web sajtu biblioteke. Nakon pozitivnih reakcija korisnika, podcast je otpremljen na besplatan podcast hosting sajt Red Circle i prosleđen na nekoliko podcast agregatora Google Podcasts, Stitcher i Radio Public i Podcast RS, sa kojim je dostupan za skidanje i streaming neograničenoj publici. A na našem blogu Bibliofil dostupne su i transkripcije epizoda.
Prednosti podcasta kao medija su mnoge. Na prvom mestu pristupačnost forme i relativna jednostavnost kreiranja sadržaja i njegove distribucije neograničenom broju slušalaca. Upotrebom besplatnih alata za obradu i montažu zvuka i besplatnih platformi za skladištenje i distribuciju materijala, ulaganje u novi oblik oglašavanja je minimalno. Prevazilaženje geografskog okvira stvara potencijalno neograničenu publiku, čime se širi uticaj institucije i otvaraju nove mogućnosti za rast i razvoj poslovanja. Za sada su objavljene 4 epizode podcasta koje možete pronaći na Podcast.rs, Radio Public, Google Podcasts, Stitcher i agregatorima za podcaste, kao i na YouTube kanalu Biblioteke i blogu Digitalnog omladinskog centra Bibliofil. Gradska biblioteka u Novom Sadu u partnerstvu sa asocijacijom Public Libraries 2030 iz Brisela, Nacionalnom asocijacijom Zelenih krovova Srbije i Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković iz Beograda pokrenula je projekat Novi Sad biodiverzitetski grad, čiji je cilj angažovanje građana na zaštiti urbane prirode i društvene sredine. U Digitalnom omladinskom centru održavaju se aktivnosti u okviru projekta Mladi blogeri čuvari kulture Srbije. Partneri učesnici u projektu su Udruženje Stubovi znanja i Gradska biblioteka u Novom Sadu, a projekat se realizuje zahvaljujući podršci Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Bibliotekari DOC-a su ostvarili mnogobrojne saradnje sa stranim školama, Univerzitetom u Novom Sadu, organizacijama za mlade, Centrom za omladinski rad, Novosadskim festivalom knjige, Društvom književnika Vojvodine, Društvom novosadskih književnika. Centar za omladinski rad je u saradnji sa nama proteklih godinu dana organizovao više aktivnosti za mlade. U okviru nastavka projekta Digitalni građanin, naša biblioteka dobila je donacije u vidu nove IT opreme, mikrobitove i Micro McQueen Little robote. Ova oprema služi za učenje osnova programiranja i korisnicima će biti na raspolaganju za besplatno iznajmljivanje u prostoru biblioteke, a radionice će biti organizovane u DOC-u. U planu je realizacija književnog kluba, Book Club između redova, kao i tematski ciklusi filmskih projekcija. Ja ću vam predstaviti Bibliofil, blog Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Želeo bih da počnem sa time kako smo došli na ideju da napravimo blog stranicu. Na našem centru imali smo mnoštvo raznovrsnih aktivnosti, kao što ste do sada videli, i one su rasute po našim društvenim mrežama i počele su se gube u moru podataka. Ideja ovog bloga jeste da sačuva zapise njima u formi bloga, odnosno online dnevnika, kao i da ispriča priču, da iskaže naše stavove i razmišljenja na jedan manje formalan način koji je prijemčiv mladima koji su i ciljna grupa DOC. Na kartici blog možete naći tekstove koje smo pisali moje kolege i ja. Tu su anegdote o Sremskim Karlovcima, Međunarodni dan mladih, koji svake godine slavimo ovde. Zatim na kartici podcast možete naći podcaste koje je radila koleginica Aleksandra Rokvić i transkripte ovih podcasta možete naći na stranici bloga. Zatim tu je galerija. U galeriji možete vidjeti naše prostorije, multifunkcionalnu salu, računarsku učionicu i radionicu. Kada uđete na jedan od tih linkova, vidjet ćete slike sa dešavanja i sam prostor. Zatim tu je kartica video. Na kartici video možete naći značajne jubileje o kojima je govorila koleginica Ljubica Petković. Zatim tu je lična karta biblioteke, to je serijal videima o bibliotečkoj delatnosti. Tu možete naći video o tome šta je označava ISBN broj, šta je CIP, šta je IFLA. To su javnosti manje poznati termini. Tu je svojevrsna lična karta biblioteke, ono što se nalazi na prvim i poslednjim stranicama publikacije i na njenim koricama. Nju možete pronaći na playlisti na našem YouTube kanalu. Zatim, tu su kvizovi o interesantnim temama. Neki od njih smo radili tokom zatvaranja, tako da bismo ostali u kontaktu sa našim korisnicima.
Tu su i kvizovi o tome, na primer, koliko dobro poznajete domaću poeziju koji je objavljen na Dan poezije. Tu su kvizovi o biodiverzitetu koji je vezan za jedan projekat koji je radila Gradska biblioteka. Zatim u kartici o nama možete videti šta je digitalni omladinski centar, koja je njegova funkcija, koja je njegova koncepcija i tako dalje. U kartici kontakt možete vidjeti naše brojeve telefona, možete vidjeti gde se nalazimo na mapi i imate formular, možete nam pošaljati poruku i takođe možete da se prijavite na našem mailing listu. Prijavljivanje na mailing listu može da se obavi ovde, unesete vaše ime i vaš e-mail i prijavite se i tako ćete biti obavešteni svaki put kada izađe novi video ili novi tekst, novi kviz. Takođe u dnu imate vodič za mlade, korisne linkove. Pite bibliotekara, ogranci Gradske biblioteke, pretraži elektronski katalog, digitalnu kolekciju, pretraživa Srbo o kojoj je govorio kolega Dragan Jovanović. Tu su društvene mreže Gradske biblioteke, njih možete naći i u vrhu sajta. Sav sadržaj na sajtu možete pretražiti ovde na pretraži. Blogovi biblioteka nisu ništa novo u svetu, a ipak ovo je jedini blog ovog tipa kod nas. Blog možete pronaći na stranici bibliofil.gbns.rs. Blog je takođe i način komunikacije. Javite nam se, ostavite komentar, da pokrenemo diskusiju i da ovaj blog zaživi. Hi everyone, my name is Zoe Kapesa and I would like to tell you about this amazing place that we call the Digital Youth Center. This place has allowed me to actually study by offering me a safe space which I can call home. They offer students wonderful resources, for example, laptops, internet, and books they can actually read from. I encourage you all to come over to the Digital Youth Center because this place is waiting just for you.